YouTube kile tisoma ti primary si alimu ma primary mena tabia za utumanga siana na kwanza nyina yeye muhimu nobi wa utumanga na tumanga wa munobi kutumwa kulate metiani na kila bantu bemba bene historia na historia gini kuka metiani ngaonenga ka TBT he yengi yogete story to abana kuibane bo endikota ya story lakini mimi alimu meta Yesu ya utumanga alibe mwalimu wa watu soma ni mamwezi munobi wa kuyanga likosia kundukuta wa kimuthe eta Mr. Kavai hani sino kwezo tabwe Mr. Keye EVA edita Mr. Kavai wewe na tabia zile ya Noma najua anduma ni twaekewo so ni twaekewo ngamutie kiwe yani kiupe bala obusoko bala ninge bala mwalimu kwa mai bayo bala ninge utakewo kuando bani ni mutie kiwo hayuna mana nawezi anduma wake ndo za 10 sasa games kuma games no kuma games mozale mebugo menokete so unique to mai mwenye anduma wa ni kenana uma na mina kuma ulati nilati chao kewo ni mutie kewo tio metongile ndimu kamba ndimu tutangia bubu au ni tutangia kasomba atela nikitanda na ngina naweze ko reserve tuzomba twenda wakari mu kamwe no kasingo na ndi ndisio kanokoza mubugo nikara nenuka iko nengedi ti good boy neko amino biko na mwalimu ninye wa Ndoma na wa Ndoma saa 10 na kwa niwite nza ila niwite ne ya utemane thoka kwanza wakitondecha na ile itoza telombe twite kanda andu no kana bika no bana sisia ndena kikomo nono basio na mboso byo katana na langenesa na bangola ngo kutumesa na isie kuokwe chao kuikoni na kunwa esliu nevia muthokoi mukange na kwa ninyo Dennis wa mutuko DJ preso mwene ni gwanza ni wisi kuma kwa chambaka saa 10 ni wisi nzaila yedo hapo primary school nye ninyo mwalimu ninyo wa Ndoma ndina atola baba kungalika aye nuwa wa Ndoma ngutie kiwo na nina mtaki wone ki na muthokoi no mosmos naoka na mboina etoki unaomba nesa amina kutana bangolanga kwathea na nosa kisiko nesani na mbota balele ani ndilu na kwatie stove na byo bya nongela ki una byo banesa sia byo banesa sia mino byo na bo stove no se sani neki anesa isani mweta muthokoi wethe ani wakala go patie lo kasiko kwa mwele kili ningi mwikula wikula abane no sana ambikao nasio kana tambia mauta baute ama mukate nasio kana ambia na naanza kamindo kaka mususi na ambia mwana mutu kwa naanza ne kala ambia na kusie tongi yemwe na ile sani ekane likabona nondoli mwana muthokoi wa mwalimu Mr. Kavai muthokoi wa Mr. Kavai Mr. Kavai ni wekene za muthokoi zumo wa yemo mwana tutakundolia muthokoi nondoleti muthokoi na bunda na wewe ya wizani ndo ko ina mina no batia loka ini noze sani na tonga baya na tonga bube ndo na tamboje sani na kisiko na yene sawa si basi wewe ya mwana mbuni tekevembe wewe ya mbuni tekala kavembe kakona wani makanisa nanye na asya ai asya ngemu sisile lai nichoka ingi ndiye lo kitoshoka ni nati timu obukitandani we ne ko unamba ko bango baini na likabu na ko satani ka umelela kuna kundelezi andika ba moto ende kambia koma mwanoni na wosa nyeto nina wosa nyeto osiana ni ka baba bareti ne wendi smisi sinuke ongomete kaba inukete ela nisioke Mr. Kaba inukete na nisioke nuko za mubuko nuke kala obizini ndu ai deputy nuke kala ekala ile mara ke aya kane binga avinga agwage babo na avinga ubisi aoka avingo kabola vya mundusu akomete ona onde ya moka emeto aisia abito baka zilia ne aguzi evya muthokoi akuna
Nazil amana muthokoi ndwebo na kivoko niki na kinyingila cha ticha umama niki gikomere Mr. we sha niweka nesa kama niweka nesa kadale niweka nesa yue ningi na utuma ndio tumie ute kiwe niweka nesa yue koni na utuma pa zilia ni koni na utuma bo na nyindi bini yao ba konenda ndukome bandi koma paruka mano na gutu mewa ivoko mano heka baina kuna waite mano andutu ivoko yu na gutu mewa ivoko ane wokela yuduka na nduka mbele tarienge mboku